Upravo gledate video recenzije i odpakiravanja by Elite. Pozdrav, evo domogao sam se jednog Maškin USB stika od 16 GB iz serije Prospektor, kojeg ću vam ovim putem pokazati, znači sadržaj kutije od unboxing napraviti i ukratko recenzirati, odnosno provjeriti brzine zapisa i brzine čitanja samog stika. Prednja strana, vidite kako izgleda. Na zadnjoj stranici imate tekst o Prospektoru, znači Maškin opisuje čemu služi ta serija. Jamstvo na stik je 36 mjeseci. Otvaramo kutiju. Kao što vidite, u kutiji je sam taj karton i stik. Znači, dodatno nema ništa. Prednja strana. Na drugoj strani, kao što vidite, kapica od stika je plastična, prozirna, stik je bijele boje, što je očito, i ne dobije se nikakav CD sa dodatnim driverima, dodatnim softverom, kao niti vezice ili privjesci za lakše nošenje stika. Ono što ću uskoro napraviti je testirati sam stik i stavit ću vam rezultate testova brzine u slike, odnosno slike testova slijeda. Evo dok vi gledate slike iz testova brzine stika, ja ću vam navesti par napomena vezano uz stik. Znači, na stiku je iskoristivo 14,9 GB, stik bude prepoznat za Ready Boost, dolazi u FAT32 formatu, testirano je u NTFS formatu, stik posjeduje zeleni LED indikator aktivnosti i ne dobija se nikakav dodatni softver na samom stiku. Kao što vidite, brzina čitanja stika dostiže do 24 MB u sekundi, a brzina sekvencijalnog pisanja do 15 MB u sekundi. To je za sada od mene to. Više od pakiranja i recenzija stiže uskoro.